jak syadin na Mario ki simpas. Kum katar ka don. Henry ngakwa banong ipi. Bahag po kajingalam. Jong Konrad ki sang mabat ngi ki amele. Ngi tray lang ngi penilang ngi kinu kajing don kam. Ngi kum ki pajba kum kinong song ngi don kam ya ka development. Ngi don kam ngi kinong irap. Kabasgo tamula kalong. Bang akwa banong ipi. Imat kani ka parti ka badang sumi thumai ka BPP ka de ka parti jong ki bareus pa nganut banong. Balengong ujong ki bareus pa. Namar ba ladap kerensyai hapo ki rensanya lap election lingba ki social media ngatrai pilai. Bau MLA badan buram wat nam sungoi MLA badan buram napo mulai pila keren. Ba fiong baya ka tulop ka jong arlak tam kandai ka tang ka jong bat jong ilok. Habang ibat ngilong nong yalam na bentau pajba ya ka tulop ngihap hasu pajba. Namar bagi susnai ki baduk ki besok. Ngap sungi susnai ki baduk besok di ki wanut ngimla ban supai tang dagi jong ki kemat. Hari kita ka jeng eri jong ta ki beriu. Banong baka tulop ka dito jong ngabi ilang. Pisa mo pajba ban long kumta. Pi kini ki digi ki baro ki ba ngakwa ban itu ipi. Kadon ka skim ka ba sipaulak sisnem ngiyo kim ki amele. Nga tengah tray haba syai basit na mata ki pajba. Ka skim ka ba ngayo amdap absay na pala. Tang ba ublay kurku te. Long kum ne. Sipaulak sisnem ngiyo ka bisa ban ay jingirap sigi beduk besok. Ngang sayong iginong yalam bag ginong song sinong hapo constituency ka biit jonga. Ngayo ka ni sipaulak banyarap na kabanta ki bapang ki basitom ki beduk ki besok. Ha? Balam rui lapoy. Perlok niru perlok bebiang bah. Hakakam syakri pajba. Bis day ki beduk besuk kumbalong lang mga. Tongnya tak peti na mataw malam. Bat hakajuk kapor ngakwa banong yapi. Pajba. Kini kidai kijing penbit. Kibawan ngan yatu ipi. Hakini kipor election. Sapait ndaladap election ke ikabanja. Ngam kuah ban keren ni ay pang ba ardan. Namang ngilay don lang po dis council ngilatip lot. Hadu irisan no kakam CM ru namar baki MDC ki persya ya i bimut wanra itu kakam ajak pa. Langsung teman siapa po tem motor ban pen iwa. Swa ban resign li ya lenti chona tem motor. Kai kata ka jengmut. Kam dai mis pen bit. Parlok bayi ngan itu ipi kelatia keladam perkat ba. Mano ban sensyar mentah po state hadu arjar arpupra kadai ke NPP. Ngidon kam ya kai, ngidon kam ya ke jingyo. Kata ke development ke Banwan, siapa ke konstituensi ke jong ilang barok. Ngatengan itu ipi ngasau serong baka konstituensi lejong kalanang kieu, kalenti kesen kieu, kalenti kesen kien, ka tourism kalanang kieu stai kaliang, kinong rap kilanang yo ke badai ban yo. Ngasau sarong ngan itu ipi. Kata ka syong ikipaj bapat. Bakin sutu. Ban numsya ban penbit. Kibawan ban penbit dah kata ka jingruai. Bawan ban pentame dah kita ki jingelap kiba. Umsong tenat. Kini baro kin sejak no ngan itu ipi. Henry ngingin position no. Lada job MP kita ki waipat. Kibam don hakabor ngan itu ipi. Kai kapanja. Long bajulong hi. Iba pala ru bapelimo so ngadi perlong. Iwan hang ni belada MP election biang. Henry barok mentah khatsan senam 4 senuja. Ban yalap ban persengau ban penting yang kata ka BJP kata ka merat kemereng. Ngin poi sedung ingin long mai komnehi. Kasik sedul kala aibor yang ngiling ba ka constitution pinumla. Dek madan ruem. Gini ban sutu ya kan ni. Persmit ki jur plat akini kisengi. Ngahapor pangailap election na po konstitusi lejong ngakeren. Ya ka ai ka jing sisa. Bat ngakeren hang ni piru mentahi ka igajing sisa bengisyam. Kipaj ba nong Krisyan hoi. Kidon kajing duka kidon kajing nok mensim. Haipor bekendiat andrai mentah suki pasuki kisdang ban sutu yakini kajing long kajing man. Bat mentah pat kila nang syai susu wah kadai tang kakam pentame bat kakam penbi. Kinsawan biang namar utelik klam sieng. Utelik klam bayawai te kat bamon ya keren baik deh. Mendan kam banlut. Henry kan mau tang kawin itu ipi. Ka jing sisa. Bat ka hok si kentin jong kasih ka yang ngan itu ipi. Dai nata ka daw bakajai berujungi ka longkom ni. Ngam kuak manang sim ya kapor.
Henry lada ngong biban keren hang ni ki isu ki babon. Kini kinong keren ki babon ki ban sakren. Ki ban pensutu epi. Henry tang kawai wat numbakala. Hakakat kendai tarik. Hakakat kendai tarik. Ban yami pat ba. Ban penjob ya ikong amperin lengdo. Iban lej hapo parlimen ban pen i ka jansem kasi jongi. Kabat haba. Kaban pensyobit ya kinong song snong hapo kari India borok kawai. Tang kini kentin ki bakendian. Kublai sibun, kublai sejarngu. Kublai sibun ba pai namar ngi ngi jan ba ngi khot bet ba pai. Ilong amali jong mo kunro na he kapor ba samla jong strong smith ki don kam na kapor se kapor. Iba pai im chukantaj i chukner ye khti jingrap ke jong i. Tena kaliang jong i kum kodor strong ru abangi don kam ngi kendu epi pim chule eno ble nang kerku nang don kat bat pi bat nganget ba ki pat ba kilas ngautu ye ke jingkren ke belengkot ke jong MLA ke mau kunro constituency. Namar ba ki buon kinong kren bat kapor bat ka kim dengan kot i ma ngat lang dahar ben ai ke jingkren ke belengkot ke jong i. To ba nongkong ai kublai ye Sherman iba peniat jaga jingelang ga jongi hakani ke sengi bat ngai kublai ye ki deputy CM ke jongi badon bro arngut hakani ke por ngai kublai ye ki MLA ki MDC ki nong tre jong ke parti bat kamtam ngai kublai ya kas yo rong ba snong ya kedor bar snong jong ka snong smith pelun kebala ai yangi ya gani ke sengi ya gani ke por bangi yo ban pelong ya gani ke jingyelang ha gani ke yo ha gani ke jaka tengah ai kublai kham tam ya pi ki paj ba nado kilong keme kilong kepa kisamla bat kumjo ya ginong songyo songhat kibayo sngo ya gani ke jingsawa ngai kublai langi pi boro bat ngi panma bro nepi lese ginong songyong songhat kala banlong ke ba pentut ya gade ke thet ke jongpi Henry kaladai ke por chisen sansnem ngimban sing hap pendep ya ke kamram jong ke parti ke bengidai ban pendep tengah kwa ban ya thu ya pi ban pen itho ya lede mengadai umang ngai lang upa jong uba ada sekiat ubadai kandidat ubalaya contesting hagani ke dong krem constituency hagani ke last election ke baladep tahagani ke por iba ada sekiat imla ban ya don hang ne namari don hagajing stom kalong gamet ke fat ke bam klan bha imla ban ya don rengkat ngatip ki bobon kinong kesan jong i ki badon hang ne ki ba keme lenti ba indon lang iba ada sekiat kata kadai kejing pensai tengah nagaliang ke jonga ngamdon bandong ai kumba pilatip kumaladep keren IMLA jong kama kunreu ka parti ke jongi kalalong kala sencar mata kumbala nriusnem nado arjar khatpra hado mentau arjar arposau kala rol ya ka mekhalia la nriusnem menta ladangi compare ya ki snem ke bala lej haki por mensuar gi wai ki parti ke baya lam ya ke sorkar ke parti ke jongi hagi nikin rusnem ke sensar ya ke jela ke jongi ki jingkela ki bala palat ladangi compare bagi wai ki por ki bamenswa ke jingkela hagi niki sansnem hado ki surok ki lenti hado ki development ki beper ki umbam ki umdi hado ki school Henry ke bas ngausi ki don ki wei pat
kibayeng rensan kinong yalang election. Mari kisang ban keren. Ki ong bet ke sorkar ke bamla AA. Ke parti NPP ke bamla AA. Ki ong ke sorkar ke jongi ke state Meghalaya jongi. Dai ke baduktam. Hapori India. Kataru ki kintin ki ong. Kebasa dentam ki ong. Henry ngaong yepi pajba. Ken mau. Hagi por ki bengirang kena. Hagi por ki bas arpau khasan snem menswa. Bat ki ba menta ke state ke jongi ke lakiu nagapor sakapor ladengi compare. Hapo not is ni not nyau tuligi state. Labanong lain na ke Asam. Kadai ke Meghalaya jongi ke bakam bot ya ke Asam nagini kin nyau tuligi state. Ladas ngap ya gajing keren yang gini giwagi parti. Ngas ngau ke state ke jongi hakin nyau teliro keladai hatrai do. Henry nganong yepi ladangi compare. Ke state ke jongi hapo north east. Labanong lain na ke Asam. Kadai ke Meghalaya ke jongi ke balak ham kiu sekemat seperang hagi benta borok. Kata kadai kajing pensai na kaliang ke jongi. Tengah kuah manong haga ni kepor. Haga bayadai bat ke kandidat ke jongi. Ladangi compare. Bat kini ki kandidat ki badon mentah. Kidon sangut nrungut ki kandidat. Kumpong iba paedang. U kandidat yang ke WPP lay. Ubami na ubangim joyok sengau. Haga politics. Henry umi kensan-kensan ubeng ukenok. Kiong may kadai ke parti NPP ke sorkar, Meghalaya kadai ke bamsap kadai ke sorkar ke betul. Yang iki betrai bisnes yang iki kontraktor ulaong may kadai ginong tu. Ula kambay lade bagi dai ki ba judge berniu. Nganong yepi. Habang rap ya gay ngisna gi surok, ngisna gi madan football. Rap ya gi kup ciliang sem ciliang ngimdai ba judge beriu. Ngimdai ba judge beriu. Nganong yepi hamtam hakanong krem konstituensi. Hakani ka ar polai. Udah sekian udang wan hang ni kam tang kamunong terwa. Ukwa ban long nong yalam ya gani ke konstituensi. Ngatarai pimla ban len pila yokmat ya ki mati matjat ki jongu. Udang wan tang unong terwa. Katno teligi medan football ula pensna hagan di kanong krem konstituensi. Katno teligi yeng baduk ki bagerdo ula dan yarap hagan di konstituensi. Henry ladangi compare ya kita ki bakop sarong ki ba judge beriu. Lakat sansnem laitem bila penjob tarai ladangi pej hado menta 4 don dan 4 don haga imlang salang hagi development ki beper. Tengah kuah manong yepikum gipai ba. Sim ya gani ke kabu. Kumbalong menta. Ke parti ke jongi kumbong iba paidang. Sesaus nem menta. Kan rule ya ke sorkar Meghalaya. Sim ya gani ke kabu. Wat ngej bej. Wat sapen bej. Hagi-wei kinong yalam. Tang hagi jing jaj benriu. Kebas ngausi ngan kan yato yepi. Kawan ke WPP menakani hapok joai. Hapok jantia. Ialah election. Kenok suaya ke parti. Hadin kata kenok ya ke dahar company. Kenok ya ke dahar company. Kau ke dahar company kalau trailut ya ke surok kalau kelumlut ya ke kam hapok Meghalaya. Henry ngong ya pi. Ka jing sisa lada dayu ba ya ke jaj benriu. Udah iban niro ya ke dahar company. Ladem don ke hang ni unwan tray baj udkhar mama uban Delhi uban Bombay. Ngan peni ye pi ke nuksa kendiat. Haga ba yeda ibar ke ni selong daw kirut. Ke bawan tray de giwai company ke ban nabar. Ngam jo yo sneu bagi ta giwai VBP ki jo keno ya kita gibar ya ke surok citang kelem tray.
ya kadhar company kebakat disurak gibam don batrai gibam don sobat takti wan pendep kadhar company mjodon bayarok mjodon bebe nga gajing sngau tho gajonga ngi kum kadhar company ngi trai hangne kumba 8,000 yeng lei ki khasi ki jantia jongi ki bala imja na ka long yeng ganang ngi bangi aikam dahaba kumta mut ka party kadhar company kimdai ki ba ejaj benriu nganong ye phi lada dai dai banong manga dai banong mangi ngi dai ba ejaj benriu ngila ai kam yigi brium duna arlai hajar ngut ha company ga jongi ki khasi jantia ga jongi ki donation gi bangi yarap ha ki chnong gi ba pher ki medan football ki surak ki bedai ki nogi balang gi ba pher dagi spa dagi hajar tli ngila yaram tambut ngimdai ba ejaj benriu dai namar kata ngong ye phi long gi ba start ka candidate rong ilayo ka candidate kepala biang kepala long keba experience hado kata-kata. Ladangi compare bar kini giwei ki party ki candidate jong ki bat ke candidate jongi 4 ya long tang ban ye krenro. Ka jongi kala dep job kum ke MLA Sansin kada dep la dep long minister ro ha state kumba license housin kala dai ke por yangi bengin penku no ya ka kan lai ye site na manta jong phi jonga hapo Delhi hapo parliament hang tai kumbong iba paidang kan peni ya kata ke dustur riti ga jongi kata ke jingriam khasi khara ga jongi de ka jan kercha bagi tai baro tharai ki MP ki ban sadon hapo parliament kin hab yo burom ya ka namar don tangka marwai ga pher ne ki baro koi dai namar kata chim ya gani ke kabu ham tam phi gi long kme pinyo daga long kme ban la ya site na mata ka jai briu ka makhalaya ka jongi pidai ban don ga jing sngau sarong hado kata-kata ngirung idai ban don ga jing sngau sarong tengah ga ni por ngam kwa ban kren penjrong namar kinong kren sedin nangbun da saji sen nga khu ai khu blai lang ye phi baro u blai unong bo nong thau yangi unri un sumar yangi un ai yangi ga jing start un ai yangi ga jam champang bat bengin la ban jit ya ke nong yalam ke ba la ban banra ke jing mentoy ke bala ban yada ya ke jaj briu ke jongi ke bala ban yada ya ke dusturiti ke jongi ublayun aye ki pai ba nong song snong jongka khasi janta jongi baro ngin yo ya ke jing job haka khat khandai tarik ya thep haka kot baro nang ba haka saw tarik jongu bnajun ngin yo ban yasat ban yekmen da ke jing job don burom ke jongi nang kita gintin kublai ya pi kublai 6,000 mo dah agni kapur mentapat namar bakapur klai state nginam shim shueka dengan khot no shisndon ni ba lambor malngiang ibadai MDC jong nongkrem constituency ban a ye kijingkren kejongi Sodar Bodon Buram Uparalok Uwe Jan Baha Ronga Ubang Ju Khot I Baba Shongdor Ngayeng Hakni Gapor Waso Nyen Nga Tengah Kren Bet Dak Tin Chnong Lajong Chanay Te Hakni Gapor Ngapan Pau Yagajing Ay Kublay ya ka executive committee jong kasnong hey baro kawe ya ka ba pilapin bit pinbiang nagabenta kanay ka janmit banginyo banyawan banyasanran banyadonlang hakanay ka ju ka platform lesi pinsngaw lingo shibun ba ngabalam kumno siyang lang hakanay kaju ka platform. Bet ngan sa batay yakata kamhadin.
ki kanrem kilandan, ki he ki han, ki sembut menteri rangba, jong kajala kajongi, ngayeng hakanay kapor, banay kublay kerpang, nagabanta, jong kinay ki arngut ki sembut menteri rangba, jong kajala kajongi, ngayeng ro hakanay kapor, banay kublay kerpang, nagabanta, jong ki paralok Emily gibdan lang hap kanay karansan, ki MDC, ki rangba, nganumla banjer katiang iway piway gibadan hangnay, hanray nga siyem kalum, nagabanta jong pailang baro. Bet kabakam kongsan, lada kalem mapay, kanay gajelang kanlong kabablat. Day na magata, kajing ay kublay, kabak kerpang, kalay, siyapay, baro, kilong kami, kilong pa, nadugi kon samla shenrang batkantay, nga ay kublay, hagnay kapor, nakabanta, kayeng sat baro kaway, nadu ipayim, hadu imayim, hadu kibahaying basayam jong pay baro, bapinyadan, hakamet kabasyat baklan. Kinong yi siyang yo, siyang hat, hagnay kapor, nga tip babun, priyang jong pay, kimday kiba na po kanay kisnong, hanray piday haypat, nakahimak hirim, nga siyem lang yaganay gakabu, ban ay kublay kerpang, nakabanta jong pilang baro baublay, undang kerku, hagikam kiba pitray man lagas ngay, ublay undan ringkat. Dr. Amprin Lendo, ibang iji kendo nakapor siya kapor, ibajuan banrong banmi siya kanay katahan kajuri, nga so ban ay kublay kerpang, kum i-candidate jong Kasilong constituency bangingay skam balamba jong pay pinra ya kimat kiba kum kajat benro kamat ya gijing iya kibabun hagar kom kibaper paralog bait haganay kapor kanay ka election MP ka pamanta kalong ka election ka pa tam na preng jong election gilalong mentala bun talay kisniam. Ngimpat jung ay kum kanay ka election ka pa menta. Hadu bang ihapan niya mi, banyalay meeting, banyakiran, syarum syaniyang, yaki paralok parajor. Hanray nga kuwa banong, haganay kapor. Nga kuwa, ban pansngo, haganay kapor. Bakilasdang siya, daki drama kibaper. Lasdang siya, daki jingile circus kibaper. Nga kuwa banong kumnay, bilya bangaong iya kata, balasdang siya, daki circus, lasdang siya, daki drama. Kadaw ka bang akwa ba ng haganay kapor? Bangakan mau, hakaway nagijelang hapo amlarem, lakrean, daway u Emily, ubulang u paralog u janga, wang ko kipadba jong kanay, katan rilom kasi jantia, kilay petchua, siya po kanong krem constituency, kain ka ba, uta president, jong ka Voice of the People's Party, VPP, kiyong kilipid, ulale enyen, ulale kengikam, nakabenta ka konsulsi. Nga kwa banong gumnay, haganay ka por, ba't haganay ka juk karansan? Wat numwan pet ko, kipad ba nabar, yakan nong krem konsulsi namar. Kating bahabraw sa hadumenta, namar ba alam, ulate banle sansdem. Kating babro, pinuan pen naman ta, kinong ish, hapo sisniyam, ulapan itinat ya kasinong. Henry, kajing pan babro, kajing baha, kinintay jisingkin, kiying drabash nong, kijaka police school, mano abo wanra nga balam.
Haganay kapor, nga sikwa banong kandit, kabalas ngota mula, hagaway na kimiting, hang te hapo maurang kineng, uyeng poplay, u President Jongka BBB, u kano kalapat, yang abalam. Nalor bangamday candidate, nalor bangamday to kotong MP, kato kajing kano day basyepting digdig yo syari ambiang hayi hadin. Day na magata hakanay kapor para log bayit. Ikong amperin iwan na kalongying kablakit laba nakabanta banay kajing syakri ya ka jat banro kajungi bam koy hadwa ruble ipapa jong kong amperin ilit ba Peter Marbanyang ila syakri kumu Emily ila syakri kumu MP kahir patiang ha kikon mi sailit ba Robert Lendo ila syakri bun tulay kisniam kahir patiang sahay Dr. Amprin Lendo ban simte ya kanay kakam ban syakri ya kachat banro nga kuwa banong haganay kapor ba South term ilalong inong job na po ka Limecra constituency siteng samoy ila ino kum ka Emily ila yale abiyang ladang ken pura kamot kalong sansin ilong kum kanong mikmat banjob sansin ladam day ba ay taylot yala day nam tao padba kam day kabasok banjob sansin kanay lupak laday kaway kasaki kabanginut banong haganay kapor ba pila treba UMP wamanta uday UMP wajan baharo nga Henry kabaya pat banyak kriyan laisin hagakhatsan sniam iwan banyu kejat hangnay man ka eleksyon nginangay betang sisin kot kasan sniam nang aibiyang kot kaspos sniam nang aibiyang hadu laisin kamot ilawan bah khatsan laisin ha khatsan sniam kamot kajingwan kadig blapaka day na makata hakanay kapor ngakwa bankren kendit halor jong ki tip yo ki IFIR so yung alas 6 bit ng tip tangbada IFIR ro compare hire namar bilia baya kren bet yaga kam ka ba siya hey bilia bangin niya liyan yo last tiap dawan ong pay hinay pay si ande rin nong kriyam yo ong kumta hanay nga kuha pa nong hakanay kapor kadrama ka paningkong ngakken mausa kasdang kadrama how arhaja khatsan hagapor ka mga syariam no mga kumu MDC how arja khatsaw kadon election MDC arhaja khatsan kasur jong president jong BBB wong ko padba ay late bangin siya krite ay si Aylat upad ba uang toli inya Aylat lalay bansimte kum usiem hapo district council hangteo hapo gari kana Aylat chua nang teo lada pibit ngin sera
Hanray nga kuwa panong haki prabne. Amdon an banyas na hanray lamut bans na. Tangyakaan ban pankelajat no syok pa. Kabaya. Ngihapan niya keran niya kajik siya. Ngim numlen. Nginumrit. Ban keran niya kajik siya. Kipertai diri. Ngaku abanong hakanay kapor. Panay yang tangkaway kakam. Kabapyale. Nakabenta ka chay penro. Don ngamtip. Hanay wak hamay diri. Uday unay wayang hangnay menta. Bilang gumta. Ngalong Deputy CM House niyam Arhaja Kanday Kasarkar Assam Kalatawa Yiki signboard Hapo upot usam jungi Hang tiyaw hapo kanapara Nga siyem yakaray Ngongan lay da kampiyan lajong Ban lay ban ped Lakalong niyam kajing sisya Nga lay hang tiyaw Bat kalong kajing sisya Bat habang na ngay, bayigig signboard bato Meghalaya, Ribhoy District, lawengig signboard, labo, da kakateng bato Assam. Shimit nga ay hukom, yakin ng trejong ka District Council, kum u Deputy CM ngong kelebo, yaw mau nong rim, yaw mau bersiyo lay talay hang tiyaw, bat nganyapet mano banut ban kata, umaw bubu balam, hadu mantading sa hang tiyaw. Umaw jung badan hang na pinangay. Mano ba idri? Habakumda. Ngamday nga ro ba idri? Ngakuha banong hakanigapor. Para logbait. Hagasngi. Boyasyong syajingit. Arjat syajingit kemahunay. Uana hazare. Habaw syajingit, usyajingit kum kanay kayi ang kabastap, hanay President ka BPP syajingit doon sa ngawing special room. Wana hazari, nangay pilain tay tumiyan siyang tay papilay latulot habay drip. Re BPP pat doon in special room ha katakadya ka. Kabamot. Kung hangtaw special room, bam bro sis ngay. Kabaya kakam. Kabastam manikaran.
Padalok bait nga kuha banong sobha nga wan hangnay banker pad yape bato ayam kajing kasyan kapapura nakabantay Dr. Amperin Lando bainlong itaywe nakilong kume ibanlay ban mikmat nakabanta ka jalabay jungi ban kalam artatin pinsawanra yakijing kala kibabun nakabanta ka jalabay jungi ngikwa ya kata Tekumta haganay kapor, kublay sibon, kublay siya jarngo, ngin sanang yesem, kileksyen gibinangwan, ngin haban nang yele, kumta nga kuwabanong, yapay baro, bangin yay don ringkat batpay, hagis ngay gipor baro, kiban sawan. Kublay sibon, ublayin kerku, yapay lang baro. Kublay sibon, syan yakasyap, hagadur jang kakot. Kublay sibon, ngakot yay Dr. Amperin hangnik hakmat bat nga ngan bat ya kakti dagadyang ngan bat dagakti nganong ay kabut hay Dr. Amperin kublay sibon kublay si hajan ngo Kulis bun balung, bayi sana isi kod i, te ikitu ki kentien ki chong pay, te ngatrai ki babun ki, monong Smith bakam i je balung di kuat ben sengap, ya kicing kerian dari namar kicing kimbat chong kapor, nginum la syura benenya namar batang kapor sau stiang pat, kan sudon gawe ka program ke bangi lap depan bet upa lai seniam, oh lai benenya menshua kata kata kicing siang yalap, kadon kicing siang yalap chong ki i wepat dengan nemlong ben pentut te kemut within 4:30 ngi hab bet ben pendiap ikene kicing lang kicing i te kene por ngan khot ikinong ruwe don ngwe nganong ruwe ngi ben ai kicing ruwe te ngan khot i seni skmat ben ai kicing ruwe kicing i ngatrai nong ruwe ding penkre an khot no inong kre namar blakim balat kapor idon iba rang kharduit mo iba rang kharduit nang teno po mo kuno konstituensi in ai kicing kren kablang kot bahani kapor ka ba ICM chungka district council ila ong nga ban ai kicing kren ngakot i kene kapor da idon nei ban ai kicing kren kablang kot e kene kapor Ta nongkong nong syam nga ay ka brom show blay nagbanta ni kapor ko balo sya yang ibaro bingi don langkum ni nga ay kajing kublay ka bakarpang ya kinong yalam jong party ka jongi bar kamtam ay chairman ibal ay nga ni kapor bangan kren nga ay ka brom ban nga sngongu sibon ya Madam Amperin ibal don lang bat ngi ni kapor bat kumjuru ikini ki arngut ki Deputy Chief Minister skiba lay don lang bat ngi bat kumjuru ngai iki don sibun rengam don porshu ban kren bat ban nyau kerteng ban jer ki hinrei tang dagi kintian aji kublai pi baro ban a kublai kerpang i balam ibala kren ikitu kintian ki balong ka jingker khu ngange yengi baro hagan ke jella ke jongi te ka banung kong Haka jing im kejonga ngalawan. Ke ke parti. Kebanga ngadai ban lejoan. Ban yaso. Ban yate lang ya ke im lang kesalang. Bat habang layo iba arden. Ngalawang imat kaladai tangkan ni ke parti ka ba. Ngide ban ya don rengkat. Ban ya trelang. Nakabenta ke riba ke jai ben rio. Hinrei ho iba arden ngaladai prolog bahai laya jan ma adu kata-kata. Ban ngam don ban ong iba arden. Yelong prolog hakaba ngi ya iwe pan. Tinrei kat badang ya kapor. Badang ya kisngi. Ngalai iya ke jinglong ke jingman hakani ka parti VPP.
kam tam kanu kalong kaba ngausi abai ya ka polisi lan nega jing trekam jong ka nega parti hoi ngalalong presiden jong ka katlai marun kenang constituency naga parti BPP tinrei haba ngayo ya ka jing trekam ka jongki ngalong ngamdei bandon naga nega parti namar ba kalong persya ya ka ka jing kwa ka jong pai ba nukong ka ba nga yo kalong bahagi por ki baladap kat bang yelej ban canvas election hakasnam arfulai kat bang ya canvas gilia keren persya ya sibun ki parti UDP HS PDP TMC bat QA baro badadien kata nyebut haga arterik bat lai tarik pan ki MLA jong ka VPP kila persyang ban lai penyesok bat ki parti kiba kihi ki ong ba umlong banyadei umlong banyalai lang tekano kalong kabangas ngawi lade kalong gajing tok gajing syukur ban ngalong ba ngamla ban longkum ni ngalas ngaw ba imat ngala tok yaki paralok ki parajor jangai kinong kersan hakapori la election iong ba kamlong banyadei ba kita ki wei pat ki parti hinrei tang lai tarik nilai yaj bahidon rengkat pat bat ki wei pat ki parti tikalong kay kabangas ngaw bang hamla bandon hakum kani ke parti ke baya persya ya ki ya kajong kajingkran jingkana kajong ki tisyusyo hakapor election kiong ba ki MLA ki deki syakri kiong ba pilaban pendon kam ya ki pilaban le ya ki jingdon kam kajong pi hinrei hadin ki election ngai kilong penban ke bawatang banyak keran umlong kilale iki kaba kikela ya ka tin ke jongki ki pajba ki bapli ki baduk ki badon kam ya jing rap ha ka jing im ka jing jinjar ke jongki kimla banyo ki ba ki don kam ha ka por jong ka jinjar ke jongki tingum tangai kalong ke ba persya ya ka imsuk ka imsan ki baduk ki basuk bat shu haba ki ong mangi ie jika jai ben rio ndre haba don pat hapdang ka jingpang ka jingsitom habalen banya kendo ki ong ngim don skim kum ya kita ki jingpang yong ngim don jing aero ngasnusi ka donut ngasnusi hadu kata-kata tikata ka penraya ngong ngamdei bandon na kani ka parti bad haba kumta ki ong haba ki berta ka jing e jaj ben rio ngakwa ban ong ka ka jing e ka jing e larangi pule tin ka jong blai ka jing e ka de ka jing le subun tinrei piong jing e nre da ki bapang ka basitom pim ai kalong ka ka bas ngusi ngakwa ban sim kendat hoi ngam dei ban sim nak tin ka jong blai ngakan mau proverb kat kendai kan nyau ko ong kumno uta uba isne ya ubaduk u ai kiliang ha utrai badi kata jing le bha ka jong utrai unsa siu kiliang pat ya kanu kalong jing kerku lada fi kum ki MLA ki MDC pile ya kata ka bedon kam badu blai lada pile ba pinyo ke jingkar ku pin rius pa pinyo ke bau blai de ban ai pi tinamar kata ka long ka basnusi ba ngayo hakum kani kom trekam kalong ka bom yadai bat kani ka jingya jogani ka party gangai skam bangi baro nilalong kinong song kibabo nangi ide kibaduk mo ngimsno ba ngije ki MLA tangmun shu ice cream idon kam nya gajing yarap siman ngai ki ong ba ladan ka smart card don kam shu banai mudur mentala da ubreu pang hayeng lano sianu ngin ila eta ka smart card lada ubreu pang ha gajing sitom ka bajur idon kam nya gajing yarap idon kam ja gajing ai ka bakumno ban penla ki bapli ban yo gajing yarap ban lek wood syaka jaka sumar tikalong ba ngahi ngayo bangamde bandon hakum kini ki parti habang apa yakini ki nong yalam ke parti NPP nado chief minister deputy chief ministers baki MLA bat ki MDC bat kamtam ICM jongi kilalong ki brio ki barsbun kilalong ki brio ki bom simla penbut iki ki baki ki osne ha jing im ha jing kren ben kren ko yaki
bat kam tam ngai gini kisngi bela late no kaladon kajing keren ben ya deputy chief minister jongi daki brio chpang shawar ngasno ba kum uri orang ba kalong kajing penja burom daki kentai tengalong ke basngau si hakum ke nikapor ban ngasno tu bagam don kapor yang ban keren sibun ang keren lengkon ban na keren dengan kapor ke bedai bat i madam amperin ila job sansin naka konstituensi ke jong ila long IMLA sansin kenti kena mar kata ngangai sem kadon kadau bale i job sansin kade kijing leb ha kade kijing kijing sebun ke jong yaki brio ke jong bat ngangai sem kani kijing leb ha kijing sebun ke jong kade ke sertifikat ke baklan tam ke bangi ngi ban ai ba in yo kata kalan ba in le sya parlimen ban long kum MP i jongi na kata kadau makarpat agak kat kendai terik tungini mi lang baro ban ini syan ni kasyap hakadur jong kakot titu blain kur kui pi baro kublai pi si hajar ngo sajisen si hajar ngo kublai sibuan to kublai sibun ba rang kherdut te pet ba ken ai ke jing thap te ba cham dom tai ba rang kherdut te hang ni kapor haswa bangin yo sngo bat i jingkrian na i deputy chief minister Bodan Burom mas ngolep halang dhat ngin yo sokoi ke jingruai ka ba ki konsamla kila pen kre tengah khot yang nge ba ban ai ke jingruai ben wan no sini sikmat long baik tongai kublai pi barok haswa bangan ruai kene kejing ruai ngako abanai kublai ya barok ki badan hang ni ngam kwa syu ban address nomor kapor kelak slim ke bakarpang ngai kublai deng amperin iba lakhot yang bangan don bentabat pi ha kane ka campaign yalap election kajong i deng amperin but kene kejing ruai ngila persang ban sna ya ka ngaruai naduk gamet naduk ka mensim ya kene kejing ruai banga iit palat ya ideng amperin banga i ba ilong iriu kan thei jong ka state ka jongi ka lawai ka bapharnai hang the halok sabha namar kata ka daw wal hapdeng ka jingjer ho ngamdon gamet ka bakoj bakhia banga ya trei bat ideng sate ka konstituensi ka jongi mit bat sngi ya trei ngim yo ban thia ban dem ka babiang han re kat taru da ka jingko ngo awan hagane ka por ban ai ka ne ka jingruai na ka banta jong phi ginong kersan gi beit jong ideng amperin Tiang kerpat igi ayus ngau bahaban ayah ketrak bangan ruai. Tigi balak ban ruai kene kejing ruai. Ngau bahaya ruai lang bat nga. Ya penbut lang ya kan hoi lang. Kani kalong kapor ke bangin kemen. Ba ngidon jinggermen. Ba ideng amperin injab. Ha kene ke election MP. Naga benta kene ke Senemar Hajar Arpusau. Hoi 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 Paren nang ya chaprang ki gamba krau ki la nang pau kom inok wing pi vrat lenti la bon stem pi ai shakri Agum ilong mi pim ju aili pi la long shisha iklur jong kari Chaprang ki gamba krau ki lanang pau kom inang yalam pi prat lenti labon stem pi ai shakri kom ilong mi pim ju aili pi la long shisha iklur jong kari Telingin yang ban kersan ya pi
Sembol kakot chong ka NPP Shaka thok ban ken cho ngi khmi len ti Hir hir ngi trang ya pi ban long MP La wei kari to ngin ya teli ban roi ban sat ka chela chongi La ma ka kot to ngin ya kawe knang ban te la kam ya ki ching e Ka kot o ha ka kot ngin ya trei mi not top Ban wan ra shi bun ki ching kala hajla me khalaya Ka kot o ha ka kot ngin yai trei mi not top Ban wan ra shi bun ki ching kala hajla me khalaya Ka ching chakri ba phi la ai din chat trong phi ken yai pranai yu dok yu rang li phi ai chakri baro lenter kisngi Long pim bas kem phi yang ban tei klem jing shep ting ka bui ka bor phi say Dali Yang ban kersan ya pi Sembol kakot chong ka NPP Shaka thong ban ken cho ngi khmi len ti Hir hir ngi trang ya pi ban long MP La wei kari to ngin ya teli Ban roi ban san ka chela jongi Maka kot to ngin ya kawe knang ban te la kam ya ki ching e Ka kot o ha ka kot ngin yai trei mi not top Ban wan ra shi bun ki ching kala hajla me khalaya Ka kot o ha ka kot ngin yai trei mi not top Ban wan ra shi bun ki ching kala hajla me khalaya Kublai shi bun yi phi baro kanam ruai shu namar ka por kam sha Hai kublai phi baro ki biadam hagani ka kampe kublai shi bun kublai shi hajar mo Toh kublai shibun ba Lasil da kapur kadang don ngin sayo ban sngap yang sa sin te klem da bat chu e kapur namar bakalanang ya state ngan khot no khni kapur I ma snyo balang dhar I belong I deputy chief minister badan burom jongi ben ai ki jingkren ki jongi Kublai Shibun Yai Sodar Jungi Baderu Sherman Hani Kapor Panyai Yagani meeting Deputy Chief Minister Jungi Sa Preston Tensong Ibaderu State President Ibadon Hani Kapor Ngai Kublai Yai Baklam Badai MDC XMLA Jungi Katany Kublai Shibun ba namar ngau dang cutip mentah ke singi bah katu kapor basya athani ba dan kadon kata ke special room. Kublai Shibun ke jingtik badon kamai kum ginong song song hani katany. Namar ngina burom ya kapor mai Shermani yang ba kalong limited ba. Tengah kublai kelum ya barok kerurong ba jungi hani kat ke bayadon kam tam kinong yang lam jong parti ke jongi. But sekawai Nganai kublai kerpang ya kelidar jonggi wake party kamtam jonggi BHP party tongin ai tinta putih ki barok. Kublai Shibun ma sendang berkentai ke jinga don ke jong pi kai mesem cicangi kum ke party hi barok gawe. Ngan kentang apa ispom don porso. Ngan kentang arla lagi poin. Nemari ba alam ila na red bahag liang barok namai deru MDC.
Idai ru eksem le jong ni katan ki kam jong ba aden ilai tulut barok khoi kadai ka jing sisa. Hak bidai berkemoto berkemission jong ke VPP. Kublai sibo ne wei rang ba idang surung se ke parti ke jongi. Ibrang sutup kerna swa jonga. Imat idai jongi presiden jong ke VP nak katanya murang kenang blok nang tai. Kublai sibon ma. Kublai sibon. Usamla barang soai ke jing ruai ke basotonar do kata-kata. Imat nak kasuro ngila job lepa baik. Ngakan mau tanggawai. Barok-barok ngankan kerpang ipai nong krem konstituensi. Namarakan ni eleksyon kepala adeb. Kiong ba ngakakli katukan ni gelong kemayong balai BJ dia ke VP. Doni long kemayong ambi baka bang perkasur tefiyong. Takum no ko sur babang matapin bam na kasur min bam na development na ni area jong pi. Ngakan mau sakawai pan. Inang mapenbej ado ba ihun palat nganong ipi lebih baik sisa pin ngop hau tu jai berung nganong ipi. Iwan ha kondusi jonga. Namar ha kondusi jonga ha kabele dulu ha kabele ba development umnur krenso. Iyong tanggaway. Sim kebisakan mapiyo tanggabod what I. Kata ada kejing seneng samla kejongi. Ha kawai perkaliang iyong ba Ayah kepingin pendo ia ke babam sab. Hanya kawe kalian yang bam kada piyok tangga buat ai. Kadai sisa iba dan mdai babam sab idon ka saban bam nganong yapi. Takat bukum ta WhatsApp penbej pai ba. WhatsApp penbej. Nama arangan itu tangga we ka NPP party. Kabah komando dai yapi pai ba. Ya pi pa iba. Handai nganong pitangga wai pan. Ngasong si kumong ba paidang. Don katukan ni ke emele jong pi kong ba em. Andalawan od wanam ki bakup besem siliang kong em don skim kum kita. Kamu rayu nyela emele ngim don skim nim tau pa iba. Kamu rayu. Kanik suki bak pa iba pen kam ktingi ngidei kinong erap. Dainem daina. Kat bukum ta wat chai lam bakala. Kam tam nagri lom jainti alai. Jaj bangado nung mikman nari lom jainti angan yetu epi wat na martin wat do mesin. Ngin ai ba 50% ka vote share minimum. 50% kini abha brosan dutuli ke parti. Mar ngayo iba kabitan nado. Kat bekidang banyak NPP man lagasi bar ki barung parti ro man lagasi kata de ka jingsi sya nimla banlan. Hanai payah gawai ki parti, mana barung parti je tu yang ah. Don lay gawai ke Shillong lay ngam kuat man di jet gerteng haja Inta Hills. Ngalai kena mangama namar kata ke Shillong kadai babej prak ba. Menini ngabuk kujing kelito barok biya bay atau surpra. Ya tu yang au kuande naik ke Shillong ju. Ngiklet tapi tip udah ingin tip si jagyong. Peyok bisa ilam baklapin hab hak kata kaput nganong yepi. Kikan ni dia kebelak mentah kebedai baru kuan dia jong pipi. Pidai bantip war tangga melirum job suruh musim kumnu ni lekat sekam MP. Kata peniba paiba ulah kentai lepa. Hak bedai baru sitting MP budan buram juma Winston pala. Sniu bok bamdon kong santang ni kal de pendai ulah sya pendem hak kentai. Mentah sya pendem sak ni long kemai sakawai pak budan janjongi. Hak asau tarik. Barok myo ji sani asu uma pala ulah sa arem ha emele. Ukan dir jong pi ulah arem lepa sening. Toi tiki weg ngam keren. Ade ken le ke parti UDP le ke parti ke babha. Ana ke pitenar tapi kalong kumut kum kanan do kaban kiu ban hierum hier. Takat bukum ta NPP is the best man sencari pi haga state ke jongi. Kiwai ke parti yang kumno. Kung ayingi ka boring le kata-kata denem daina. Kan PPM don kambong la don lepa ka boring ipan ka jing support na pingin la man ra su kampai ke development hakan ke state ke jongi. Tadak ni kenten maka pok don so kublai sibon ngai por kam tambro tragi long kemei ki kwa ba ya kan det ke bei ke jonga ke jong pi.
mentangin dapat kisau sorong ka first time na kasilong parliamentary state ngi para galong kemai ngin peni ba kajai berujungi ka desa kajai beru ka Badon Buram somba hakakat kendai terik yami barok na yeng jongpi ai ka jingkersan hai maramang berin hakasau terik ngini saat yakimen barok hadin kasau pat EMP bertemajungi inwanra yak diulumen baper kanlong ka state ko jungi kaben kyu nang rat nagi por sikbor kublai sibon kublai sejaro ibu bro kublai sibon ma sinyo balang dahar ye kitu kijing pensyai ki jong pi pen mi no na kani ga shnong ga jong i ni na kaleng tu dor bor shnong i pha ga jing kublai pi ba pen leit suk leit san chaka ka pi dei ban poi te hakani ka por namar baklanang yat si sendon ngin khot no ye is prestun tensong i belong i deputy chief minister Badon Buram chungi chongani ka jela ka be chungi sa kapor ka chongfi Hakakot. Te kejigisngan Sleimam Kamadan. Te ngap tip syuk menmet amang apej ke YouTube. Iba ada ni keren hang tai hapok katai ka petelpom maulai. Ile kumno Maria yang ko madu prestun. Ani pikren I kumpa pijan kelalendang hakato kemit anang tei hapok maulai stanbos. Hana piwanra kibreu baro na barlut. Hana nang te na Bangladesh ru piwanra. Te iyong pi hangtu pilasya asyet. Kata kadikaktin jong upresiden barang ba jong ke PPP. Te menta ka bangakwa ban keli hang ne kalong kat ne ki paj ba kentei bat senrang. Kidei ki bana ei. Kabaar. Ki don bud ne kim don bud. Naman ngayo iman ka jaka kabakani ka parti temai kalit pelong jialang. Ya syat ya kemen. Weu kena samlang akot ko baik. Ngakwa tapi nga itenat pala babisat pisong shit pirhem hang no pisa wong hasilong kabut pidon kipik pidon ngampat sendur te ngong kup kataru dan hi plan song shit kipaj ba ki kon samla ki batang hapok kat prasnem gerta kita kipat de ginong jit Padai kinong jet kidai kat pra sejrong ngamut banong yaw rang ba iba aden basau moy kelai wat kloy mentai ki bekat pras dem sejrong tang bakapor kam syasyu kilok kijor kilong keme kilong pa ki kon samla baik Ngamdon porsyu banjir kerteng yanuru nre nga ay kublay kerpang lengba jong ka blok NPP jongi hangne lengba kajingi trelang bat iba lambor malngyang ngilala ban penbit ban penbiang ban pelong ya kane ka problemi kiting ha kane ka janmid ka bamenta ngasngaw buromu try kenat nong bu nong tau Ubadon rekat bat ngi menangi iduk jingkermen ikumba ka beneng kana mailat rei mentang ong yepi utei unong bu unong tau udei ubadon rengkat bat kipaj ba jong ke jelam kala bat kipaj ba jong ka selong parliamentary conference jong badu play ubadon rengkat bat kalong keme jongi kertop kebepli kamju tiak kamju dem hayeng hasem ka yakikon ka lut ki hayeng basem ban lecha upaj ba ban kerpat ya kabut ngakwa ban ya tu ya pi hakane keji kanbas election
Kaba isir kay kalong. Ba i kumbakakta iya kajabing jong kibriw. Kata kadai ka banga isir kay. Tengamban se ngaladep kren bun jaka ngahapban penken mau biak. Kamtam hangne hapo nong krem konstrensi. Ngangawan nang kasin kebenkong. Iba arden yuan sate chatan jonga konstri jonga amruna ya kasan pausin. Bat pitip kat siapa ilek. Man kesnong ka bahe bat kalas kibiwan kadeh nong sken. Gitu kinong yalam mi ba arden record pis ko ba? Record kanang ba pinkeli na i? Kalas kibiwan hakte nong sken i bepli i kongres ri ladom i MDC jong ko sken. Yung page uprestun bat i kongres i MLA bat MDC jong pipet baro khoj labam tu labam klop lut anaya kahok jong piu paj ba. Tena kata-kata sengau bah hana pikir husiar ya kibakum kini kipriu. Sengau bah wat jet no ya ka parti BPP. Namar balai hana ka parti BPP kadai ka parti ka buka ban penkhoj ya ka politics. Ban penkhoj ya ka sensyar ka kadar. Don uwe rurang ba obsempang hakte nong sken uong ko ba arden ya tu yanga pinsdang na ban penkhoj. Pinsdang na kle ne pinsdang na kijat ne. Uba arden uong ngam don por ngin sikren pat hadin. Ngakan mau sa ha kitu kipor buyat ya ka clean politics. Hawa arjar khatlai ani mitoi tau su. Tip ma hakabakado yalde election. Ukit yaki pajba keleng saudong malaikan bas uai baikali. Klem baikali non bayawan jingelang. Kata DKI clean politics. Na DKI ne. Tapi kamdai kabasuk naman ngaong pi ban penkhoj kamdai kabasuk. Banong ejat benrew kamdai kabasuk. Wat you syong ejat benrew. Tenak ladaw ngangakwa. Banong ya pi kumni. Ban ya tu ya pi ya kawai ke jingjia kabasisya. Kata ka jingjia kabasisya ngala krenteng imat hangtai pok maurang keneng. Baha ukat kendai spa kendai po kendai. Ngatrai pikan mau baha borok. Syua begin pediang yau tau sedem marhajar. Borok-borok kisantes. Borok-borok kiriu krau joko pertai. Bat kamtam kin nong yalam niam. Ki baper. Ki ong imat. Imat kandon ke jinjia ayu ra ayu. Tehang ne hari kasih jantia jongi. Don uwe ubreu ubayat nakawe ka jaka sikaw ka jaka banyalap niam. Bad hapa uyat kumta banyalap niam. Upenting upen smej ikipad ba bapli. Uong bapet hak usnem kat kendai spa kendai po kendai. Hakapor kat arbaje siminit. Ubna u Desember kat kendai spa kendai kundai bangin pediang artat yaus nem arhajar kapertei kan waino ngam te pios ngeu nem sikadeka tanjong pi handrai sangiru kipoi hadu baka don kata ke jingteng ke jing smet na kilong keme kilong kepa ki kon samla ki ong imat kala bandai sisa. Bat kita batai benia kamu uyuar hajaru. Kalau kamu batai jo ki anime kenat kabas ngudai lut. Layateng lut. Kiba pli ki don ki long yeng ki long sem bakadu. Ya ke jing don jing em ruki dino. Ki kon ki bars nem lais nem. Ki ong don jing mutsu. Lada pangrom don kamsyu banyi sim dawai. Nang tam tang kata kabas neubok.
ki don ki long yeng ngan tu epi ki bom sa lang shu asnong atau ki haban sa syad kendong syarut nong jong kasnong katau namar ki penkre ya kata kajing wai no kapertei namar syepting namar smej balada jia kumno yo ngimpoi sya kajaka kabanpoi syatei syalendet jong ulo kata kajing perkat joki poi war hajar klem lele ar hajar iwe klem lele mentah poi ar hajar ar pusau ikoni belais dem mentala samla hakaway ka janmit ikon kan tayong ko may ko pabae jonga balay te bangiduk hado kadne ko may ko pabae jonga balay te piklem siya yang abang let school mentang adap arpo lais nem gerta kumno kanyan le class 1 class 2 kabam lalong syo kajau umat kabapli kekun samla badha kabakado ki kime ki pagi jau umat lang ki ong kukun ngilasya yalam bakla kukun ngilasya yalam bakla hakatu kapor nginang perkat baka perteikan waino kukun menta kabri kebesa ngilaya delot mdon syu don bok bakas nong katau ki bahayeng ki basem at least kidang ya don banyarap lem yaki nak kebenta kajing bam kabaman keski bikin yo kilong keme kilong kepa kakubor kabangabut ban ong hang ni kanede kasen kabenengkong hawarajar arpolai mi bloit kum kinegi jaj breu mi kaseng kabaper kabakta ya kajabeng jong kajaj benreu jongi ban ong banga ya kajaj benreu ban ong ru bakajaj benreu jongi hana kalapoyat beriat ban ong ru bakajaj benreu jongi hana menta mdon jingkermensyu nga ong yapi kata kajing yalam bakla ban ong bakajaj benreu jong ikan hiar ngangong kam hiar nginang kiu wat kelet ka budget session ka benengkong tam hakato kapor jong u kapten sangma bat uba bibi lengdo udai finance minister nganya to yapi tang hapo san hajar klur ka budget ka bagi pas ha katu kapor kat kendai spa nyau puar bat menhau neus dem arajar arposau ke jelam kala jongi ngi pas ya ke budget ke jongi arpau nyau hajar klur hato pinongi hiar ngilanang keu rumdai tak si step ar step bod step ngila keu bat nginang keu syu nang ne syakmat hato pinget ya kebakum kita kijing perskau to bakla nganga ite ngau ya pi kine ki judge party ki bapen shit ki bapen kloj ya ki kon samla jongi John Badngi bangin aikam sorkar ya pi kata kada ka tentok ngalalong emle nudo arajar lai menta jandap arpo satsnem nganu along ngani tok yapi ngam junut ban kular kumta andai ngawang yapi kineki parti ki kwa ban persobe ya ka jengmut ka jeng berkat jong ki kon samla jongi hado bakim don chu karan karem ban keren ben ya ka kandidat ke jongi ya i doktor Amprin lengdo ken bapikum kata kajat ko kilong keme kilong pa lada pidon yaki kod samla ki bakum kita kod yaki jajai toya sneng toya kentu namar yo kawan kerto biang kata kasnem mar hajar kaban penjak burom bat kabangin babe kelajunom lajunom tengah kod ngawer namar kata hakan negapor ko kinong krem bait
Ngarung ada lengongan bapi penrem yau sitting MLA uba mensua uba lambor mangyang. Ngingi ya tresitom yau badas kiat ngana berkat bapin jet yu badas kiat lane uba lambor malgyang hakabakado pijet yiba arden bat kabakia ong keslukan galong. Uneu deu bos jongi. Ngakan mau sa ki ong be uneu bos jongi. Ngangong ya pi kelabos kano ro. Lada pimdon naka sorkar leno Ngayo iu MLA jong kapi pipi wong na ko ba prostun selen wat Ukraine klebit. Hana ka surok de ka kamram jong pi ban le. Hana ya ka development de ka kamram jong pi ban le. Ani may kernat por pilih kan bas election piong kumno ko pajba ko sesi jet yang bangan warna ya ka roy ka par. Pia tok pelen. Anda pelajo piong kadai ka kamramu prestun ka kamramu skauba hana ka kamram kamprin ako kinong krem bait nga try piken mawar benai tam mensua I doktor amprin iwan hangne apopesi ken mau ko amprin iwan nila kumno ani ba denong ko amprin kum pim dot shu opertai tepi ani ke sorkar jong pi ke jingbit ke jingbiang te mentap hibain kelak ani ko megerat kadai kong ko bong pi Kelain latang juat labab teken ma pi ke bukum kata ken mau bah ki pajba jong kan nong krem konsensi kae kebajia arbenai mensua mdai mga rosorong mdai mga tok mga pidai ban ken mau ya katokasi kaba iwan inspection ya kate ka PSC ngatai pi ken mau lut brokoi ban mendapat ya kaju kabepli kelong keme pilih temau kabar mendai tak lidar jong pi ki komen live post skit haki social media to yakit hi ya kapap kasang yakit mapi mangi ka NPP ngan ya to ya pi kai ka bengile ngidaya kerku kurdo ngiyado tiado dem ba I doktor amprin idyo ya kecing job ka badon burom ko malaong kira orang ba madne mudur mapi inlet akasgi ka banengkong hangtay hapo kayang dorbarba hakaba kari India barokaway kadyo kenjerareng rengkat bat kamuka rengkat bat kadahara rengkat badu paila hangtangan jatuh ya pi Imam Modin song wow kokong amprin apkah hasaya kokong amprin apkah hasaya I doktor amprin nong ngawan nakabriu nyau trep koble ya pi si ajarmu Boleh sibun se Prestun Tensong Deputy Chief Minister Badon Burom jongi yaki kentien gi chong pi nganget bahagia cingkren gi chong I ngisngau mangiyo banyarki banyata ahad andai halendet chong kata gi cingkren pihap bani pensyong nongrim pihap bani pendek jingmut ke en ke jingmut ke Badon shalendet kenang ba kena ge jaj benriu Teng ban penenkam ya kentien jaj benriu semua kuak syuk namar lai sim kabulut barok ikan ke kerteng te ke Badon kam kalong ban im kene ke rikasi cantia ke jongi ni don kam ban don ya ke jingmut ki start ki sempang ki kuat ki sengur ki ban pet ya bakum kenu kenong yalam ki bela ban penmi na kene ke jela ke jongi tingin poin opat sesya kapor ba nginyo I kejingkren na I kandidat I jongi hendai kendiat kadon kawe ka power ka pawar ka ba
lapan krek pat hadian ke fawar ngan kerpat pat kidon ki kena nak ni Snong Smith ki bapen krek i jing syat bakin ai namar ki lapan krek stom tengin khot yunong fawar man ai ga fawar ki chung i pat hadian kata kini kinong syat kan sesyat bat ngan seyok pat i jing keren ni Madam Amfrin. Halo, cek. Siajar ngu iblay terakan rat nongbu ban nong thau bala bayai halor janga bacang piwei. Hakabaning kong ngu ban angu iblay terakan rat nongbu ban nong thau hiu bala bayai ubala penlong yang abade pi bangin poi krui kum ne hang ne dei jing pinyai renti ke jong uhi mangila ban poi hang ne kum ne dei nam dei ha ko kat tong ai kublay kong amperin lengdo ngangalet school haka constituency jong i hang ties long lo college dei wene nong mi khmat nak theka dong kathan ngai si bun ki kampan roi ke bailale ak theka constituency jong i bokom na school uba ngapuli ang thi haning i don lang ru yamal i xml e jong i ba hamlet doling nga supet tang hak youtube lano ngau ya kendu kenjot ktina i madu prastun mantak sila ya kendu ngidon arngut ru kikur jong ang ni ingat lang mat singaw bahalang te kublay sibun ka kerteng janga kadai akabar lang senteng nodhar ngadai nang te na po malim constituency te menta ngan pen singaw no sapi ya kapawar bat klem dak kelet ngai kublay kham tamat kerpang iba penyaj ibala khot yang aban pawar hakane kasni ka bamenta te kapawar kan long bet na ka benta ikong amparian syang te siapo MP dengan nong ibitang kawai iet ya kejat benriu kan mau baha kejat ke kong kariti ke dustur kadai kong senam jong kejat benriu wah kumno ta hai 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 hoi monitor sai xian hai 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 hoi
Hagakot, oh hagakot, oh hagakot. Alang. Hagakot, oh hagakot, oh hagakot. Hagakot, oh hagakot, oh hagakot. Wat kan randian nongin penjob ya amparian. Wat kan randian nongin penjob ya amparian. Ban mikmat yang ayah pikup ka MP. Ban mikmat yang ayah pikup ka MP. Syai Syadalhi oh gadam Syai Hoi Sai Sian Hoi Hai 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 Hoi Bạch Bawan sa chi sien no bangin thiet ya nong mikman kerwet ha amparian ban long nang jap sa chi sin pat hoi tham jam hoi kong amparian lingdo inong yalam banju salia jingjop to ya I know ban man toy uret uria hoi hoi Kadong ka than jengi na do na dai sha do sha thiao baro thin sa yo i ki kam pen roi kem su weo weo hoi na do ka got ka khia puli puthi ne ka surok ling ba ka NPP ngila sakhi ko paralok hoi MLA MDC o ibadan ka jingkit li ay lat saka MP ki jing yarap bain let me hoi sai sien MLA MDC ibadan ka jingkit li ay lat saka MP la jing yarap bain let me hoi anai kaya keret oh anai kaya bangya kat ken dai te baj yo ha ka got kan jing salia hoi ha ka got oh ha ka got alang ha ka got oh ha ka got klem ken randien hai ngetap kong amparit kam randien oh klem randien hai ngetap kong amparit hai hoi gerbang naki bapentai bapertai jaj benriu ho Karibadon kasyap kakikur badasani nginay daka jubab daka lokme kum ka MP hoi Piet ya jaj benriu to beni nuksa babha ken mau kum ukasi janya kakme om dai nukpa hoi Piet ya jaj benriu subha beni nuksa babha
ชาโดชาเตยนาเตยชาโดชาเตยคำเป็นไรเป็นสายอีโฮคำจำOda kawe kasur Oda kawe kasur para lok ya pingin kan barok ngin bertajam kawe kasur teh hakakon hoy hoy Ola hakakon hakakon oh hakakon Kamja wah boleh keret kasur donde bang kersan kon nang nerak tihok Wah, balai miak kerjaan kot se, kerjaan dong, kerjaan em, kerjaan orang. Hakakot, hakakot, oh hakakot, oh hakakot, nanti. Hakakot, oh hakakot, oh hakakot. Klempin randir, oh gin nyambet hamparin. Klempin randir, oh klem randir, nongin nyambet hamparin. Shayin pa, shadeli, orang. Kublai si hajarngu. Tu ginong siat soba. Nino nomor kapur kela. Tait. Lebih hapuk madan. Madan. Kini dia na Smith mo. Kila pen krek kerpang yang sing siat cuki na Smith. Kinjas. We live by one mantra. Respect all. Fear none. कुछ आज कर ले दुनिया चाहे ऐसे राज कर ले
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? दिल तेरे लिए बेताब है जान जा दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां ये दिल गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है जान जा दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां ये दिल बारे लग रहा है ऐसा कुछ होने लगा है जो है इश्क या है वो इश्क जैसा कुछ मेरा जब हुआ तो ही शुरू हुआ इश्क जैसा कुछ भीम की शक्ति धूम मचाए सामने कोई टिक ना पाए छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम दिल का ये रंगीन खाने की मशीन Tuh, kubli sibun ikni kena nasmit saya sih untuk ayam yang cingkap ketai macam. Tenomar berkapur kalau nang iat. Tengah ni kapur, ngin seyok sengau no cingkren nai Dr. Mesil Amprin Lengdo.
Dr. Amprin ngalai trelang bat I hagaju ke institution hang thi St. Anthony's College ngilai long no hikai lang hang thi ngilai long perlok bat ngatibru ya ke jinglong ke jong I kum kalong kme nakapor sa kapor miyo ya keman yesyong ban ya kren kajudon ya ke jing skau kia ban perkat nam takani ke ri ke bai ke jong I ban ngiyo I ya kata ke jinglong no yalam ya ke jinglong kit kle kabakani ke long kme ke don nakabenta ban ya kit ya ba ya ke jing kabau chat ben riu ri khasi jongi kimat bat nagaliang ke jonga kat kum ke jingi kendu ke jingi syam la kum ba nyau frasnem ha bangi laidon ban hikai lang ha keju ke institution nganur ru ban ay ke garanti bagalong kalong kemi ke badon ye ke jingget kli ke babat ye kukular bat ke kloi ru ban trei na ka mentau paj ba bat nganget bagani ke jing sinjam ke bagani ke long kemi ke sim ban jam sakani ke weibat ke jeli ke bakam shalor ban ye kun ye ke election MP kam dei tang ke jingkwa ke jongga bagan long kum ke MP nei bagadon ye ta mensim jong ke jingget kli om tang na menta jong phi kum kilang kumi nei na barok kabri nyau trap te madam kapor kalong ke jong phi. Kublai yapi barok kinong shong snong kinong shong yo jong kani kajaka kabapau nam ha ha kani kanong ba shilong hangni hapo Smith kadon marsenda bat katay kayeng kabaday kayeng kabalong kata kajing sa nam kajing don kaburom kaakor bat kayeng kabamangi baro ngiburom kayeng sat kayeng kisim kayeng kabasensyar kadar ya uduk usuk uhimaw sima hapelun jong kani kasnong karibait jongi Professor Shongdor ibadayru isadar jong kasmit si hajar ngo papi aya nga ya kanikalat banganwan hakmat jong pi kinong shong snong jong kasnong smith hangni ladon ru kinong shong snong kibanak kisnong kibahajan hajan ngalawan syakikatu katni teli kijing yalang hakapor mit bakuslay manwan porsngi ya syabea syak pertada kawai pat kasur ngawan jal-jal min mit bat ngas ngungu shisha yakini baro kinong penyat jong kita kidong kisnat kibalayarap yang bangan campaign hakabajar-jar syabam don bayoi bangakwa penyeselok bat kinong song-snong hakidong hakani ke constituency ban itu itaw ban yashem bat ban ayapi ke kular ke baskem bangadon ke jingtrang ban yalam syakmat yakani ke jela ke bait ke jongi ki deputy CMs ki basyong hakani ke rensan ban senran yang ki MLA ki bangamla banjer da kakerteng ringkat bat ki MDC ki MLA barim jong ki constituencies ki baper kam tam lelei ya iba lambor malngyang iba latre ban kersyan lem yang hakani ka election da kabayeng rang ba hak senda jong kalong kami ban kentu ya ginong kersyan ki jong I ban kersyan lem yang hakane ke MP sngo ngo shisha ya imangad ikpa jong ibadah sekiat ki ibaklem la bandon hang ni ba ila urno khandit bat imla banyat ke kecat ila phone yang ila ay ke kerku ke kerdo yang swabangan wan yeng hakani kemadan menta kano paisngi
Nga ay kublay ya pi baro kinong syong snong. Kiblawan siya kani kalumpong. Bansngap. Ya kata kajing ya pensyong niya. Halor kata kajing long candidate. Jong ka Dr. Amprin. Hakani ka MP election ka banlong. Haka kat kenday terik jong ubnay April mantausnem. Sa stang lai saus ngi. Hakatugas ngi bakiong. Banganuan. Bankren padba. Hang ni Hamadan Smith. Kajing siir jong nga kabamdon pertaisyo. Bat ngala pendem shislem ha kajing duay. Bat ngala kerpat jur ya ubrey. Ya arteli kia. Kaway kalong. Bandon kasuk kesan. Hakapor bangalet kenra. Nakabenta kajing kersyan. Nakito ki belabot sigi parti ki baper. Bakin kersyan lem yang hakane ke election MP. Ngaladway yu blay boon pensange yu tayo slam. Kenang bakipat ba kibawan senran yang kinumji badyo pang. Si hajar ngu blay melas ngam ya kijing uot kijonga. Kapaar kapangadway. Kalong ba kani kajing yalang kanday kajing yalang hakabangin ya kerentik ya kapang. Kapang jong kata kajing yale election. Kabamday. Banyat palat uput usam. Jong kajing ya keren bakla. Kajing ya kenroy bat kumta terter. Ay ngo ya kini kirang ba. Kibalayeng rang ba. Bat kibala keren tik yala kajong ka jingkren kabayahap bat kani ka MP election. Ngala ay tilot kat bangadon kabor kasor. Ngala ay tilot kat bangadon kaktin katalit kajing mot kajing perkat ha kijing yalang kijong ngakat siya bangalet. Bat ngas ngaw kat nang jan kisngi. Ngamdon sa dakumway banong ya upat ba jong kani ka constituency ba e jongi. Balada pisyan ya kalong kami. Bakan led. Bakan ya keren bat ya saat na kabenta kijing don kam jong pi hakmat kijing pet kijing kami jong ke sorkar India. Sngau pa. Ya kelatya ya keladem. Ya kletno ya kita kilama kibapiju ya kedup hakapor MLA election arpulai. Bat snok ti bat ngakak kami. Kapan ya lami pi syakmat. Ngamdon da kaway pat karukom kren. Namarban syu ya kelaw. Ya kata kesenyang lajong. Hakapor bangilong kinong yalam. Kayeng jongi kamaham ya kata barabor. Badladang alek kumta. Ngataray uslap unsahab yang namar ime ipa inum sengutenat ya kata. Rai mapi. Kmi mapi, pet mapi, hato, ka Dr. Amprin, kalalong ne em, kababit, kababyang, kalong renyeng, kajongka. Hato kaday ne em, kata kasimpa, kasimsang kabanlet, siya kata kadorbar, tauan, pelun, hapadeng kita, ki MP, ki bawan, kumbasan hajar, saus pak tamngut. Sans pak tamngut, bat lada, pisngaw. Baka kong amparin. Kalapan iya ka jinglong shenrang, jinglong rangba, jinglong slur, ban kren. Yak ki bangihap yak kren kum kinong yalam. Sengaw pa. Hakakat kanday terig. Yami patba. Banyalet siya ki polling stations ki jongfi. Da kabadon kaway ka jinget. Baublay unsa say madan. Yakin nong yalam kibadon kahok panlong nong yalam. Ngas ngaw ba? Kani kajingyat lenti jong amanta kakanti. Kaladay siya kajingyat jong kalenti kakenrum kakenram ka. Jingpang ka jingtang ka donot. Henry nga juong barabor. Kasnam jong iba pita ganad barbanyang kaud hanga. Bat ka ay bar yang abangan siyem kita baro.
klem da pen pai ya ka kento thang ka jongki ka bangas teng teng ngasih perkat bat ngaju ong ya kani balada ka jing kento bat ka jing kren ben ki wei kan penyap yang kata ngaladei ban mi plang nganget ublei u ai bor yang ublei ula ai yang kesap ke bakerpang bahabang le ya kenu ke kam ngan le na do ka do nut bat habang syakri ya pi baro tonget ngam kwa ka jing yero ngam kwa ya pi ban perto hanrei ngakwa ya pi ban yo ya ka jing mentoy jong kita ki jing wan lam jong ki sembo jing kerku ka jong ngilang baro nakabenta ka jela ya pi baro ki bakren benyanga hakawai kasngi pinhap wanted jing kang hayeng jonga ban ong MP ba yarap yanga bat nga ong ya pi ngan yarap ya pi namar ngatep pin sa don kam ya kata karoy kapar kaban so tit Shadow ki yeng sejajong ki long yeng lembak ki schemes baper baka sorkar kami ka don hok ban ayengi ngan lej ban yasat ya kita ki kam ki jam ki bala sa teng ha kane ka jela hot ngila IT shakiway katsan snem bakin tray ya kata ka kam MP henry ngan ong ya pi layo mat hapa pipa ya ki MP ki basyong seliang persya ki ay ki jing do nong ki jong pi kane kadai kata kalat ka kabuksiar kabapiyo akmat jong pi bapin pen kela ya kata ka jinglong ka jingman ka bakat san snem haka suda bat ka jingdum suda ngaong ya pi ngalakren bon teli ki rensan bat kita ki speech ki jonga ki jingkren ki jonga ki larung syaki kerdop yeng jong ki jat yeng ki babon rukam nganget bapila yo ki ay kita ki nongrim yale MP jonga henry ngoong ye pi ngalong kabalapen kre ngalatrei sitom ngalayo kejat hakisnong baro ki badan hapo ki laipo hunreu tuli ki constituencies ngalakendo ye pi ki nong song snong ngalakublay kti ya pi ngalapen ito ya pi ya lade bat ngalapen ya pi bawat lang along kaway kalong kami kabasibor ngan say kabut kabor ngan say kajing nang kajing start kajing tip ha kajing kan pam jong ublay nong bu nong tau bat ngan wanra kata kajing kela ha kata kajing sinsyar kadar kabaka sorkar MDA 2 kadon kam kerki ngidon kam ya kaway kaksyang kaban syong hang te hanong ba deli ban yarap ya ka sorkar kajongi ban lum man lang bat ban pen urlong ya kita ki jingdawa jong ka sorkar kajongi ngas ngaw day ban ong bangalalong kaway na kita kibaladon ya kata ka jingtip jingnang kum kanlong yalam ha kajela bat nga ay pi ka kular bangan tray sitom bat ngan persyang ting ban penurlong ya kita kikam kibasa teng labon bon snem ladang hap manyutang ya kita baro kapor kanumsya bat ngahi kum kaway kabalaju yale ya ki elections ki baper ringkat bat ki elections jong iba arjilingdo ba Peter Garnet marbanyang nado si hajar kendais pa nyaw puar ngasngaw habalajan kapor pan bed tang kajing kerku pan bed tang kajing kersyan bat hang ne ngawan hakmat jong pi kinong syong yaw baro ay nga tang si second kapor ka skor ka jong pi sngob ha kersyan lem yang ngatip lasay kan sedon kaway kapati bawan pelong jing yalang hang ni kin penyap niya yang ibaro henry nga ong ya pi ngapan na pi tang kajing kersyan kajing kerku ka jong pi ay kapor kan sabatay ayu kalong kmi kala banle nakabenta
kabri unyaw trep unyaw skum. Nganget balada ublay ula ibit yang kerku ya kita kijing persyang kijonga bat ayang ilang baro ka MP ka baro ngisit rehem bat trang ban yoi hakane kapor ken mau baha ka EVM machine ka batep bot lada pim snow day bapin syon ya ka syap jong pi persya ya ka parti kejonga to bot lemsi yang kum ka long keme kum ka men kum ka para ka jong pi ubaten jonga uday ubaten uban ningkong kabrip ki keman prestik tang ha ubaten uban ningkong bat nga ay pi ka kular kumba katay ka sngi ka syai ha kani kapor ngan walam ka jing syai nakabenta jong pi ngan ya sad nakabenta jong ilang baro kan mau ngaru ngaday ka Kristan bat ladadon ki bamut ban tombor yanga shwa ki habya shwa lemba jonga shwa bakin pen mensau pen mai inoru ladadon ki bamut ban ong bayangi ki kon kasi kara ki jaintia ki kenriam baro lang pimot ban yat bet ban yat lat nakata ka jeng shim hukum jongi yaki an ki bapimot wan lam sa kajala ka jongi ngan yeng kum kalong kme bat ngan pertajam baya pinginum sya ban le kumta nganot ban kren namar ngatip hasenda jong adon ki kenrem ki lendan ki badon kabor ki baladai lupa kita kinong yalam ki baladep jet da upat ba ha kasorkar MDA 1, MDA 2, baro artli. Ngaya where you pi baro, baha kakat kandai terik. Sngob ha pandem lem ha kajing duay nakabenta kinong yalam. Duay nakabenta kasorkar lajong. Kamlong kababit kababiyang. Banshu ay tang da kajing tem jing tla yakinong yalam kibaladep syajet da upat ba. Toma pi kibadon siya kaliang persya. Ngilapan iya pi ya kajing jinsur mensiem kajongi banya tray lang bat pi. Namta si met jong pi. Henry nakabenta kipat bak kibadon haka constituency jong pi. Haka constituency don kinong kersyan jong baro kipati. Tang kipati ki jong pi. Bat nginom siya ya kata bakan long. Bakata ka jing snow politics jong ikan pendunong ya upat ba jong kani ka constituency. Hakabakut snow ba nga kerpat rit ipi. Hakakat kandai terik ken mau lem yang hak jing duai ki jong pi. Shwa ba pinlet man press you button ba kodor jong pi ban jet iki ken mau bahaka south terik jong ubnai jun ngan duai ting bat ngan kerpat yu blay bansay madan yaki MP ki ban tray hok yala ka jong kakam bat yaka kular bakin tray shitom bat kin minot hapdeng ki jing ki babon tang da ini ijing sam jing mod iba kendit ngakwa ban bat yaka por bay sodar ila ayanga ngenya pertalang hakaway kesur hakakot 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 imslem kayo smet imslem kanong krem constituency imslem kajat benrew bat ngan raya kane syakmat kublay shibon shibet ngada kerpat rit yupi bapin nalong banwan siapa laj umkra police point ngadon kajing yalang ha home constituency ngakwa banyo ya kajing kersyan jong pilang baro sngob hayawan lang but I mean same lem yang ikinong laj umkra ha kapor Henry Shiteng ha po police point. Police point yak puan rewaje
Balasai kasi kanan ke jinglang ba hang the po maran malki ha kapor kadwe chiteng kum tangi khot supaya baro ki long kmi kang pa ba ki khot samla binewan shati ke jinglang ka bakerpang balong la sai ski ha kapor kadwe chiteng ha po maran malki hang the kulbe chipon Lisbon ba Hamlet amli barim jung amlim constituency Madam Dr. Amprin Lengdo kipat ba kidang benut yak sembok perkat kibami napi kum kalong keme ngidang don kam banyok skeu napi henrei naga jing kim jong kopor nganget bakani ka de tang ka jing sedang jong kecing i kendu nang ni ngenang i kendu ngenang i yat syakmat bat nagaliang jong dor bar snong ngim don e ban ai pi henrei tang ka jing kit bok kit ruang ba pinyo ya ka met ka pat ka ba shat ka ba klan ba pinyo ya ka jing start ka jing syampang bat pin don kam tam ya ke mensim jong ke jing sengurit ba pila shisha ban syakri yau pat ba kum ba ka yeng ka sem ke jong pi klalong lupa ka yeng ka ba syakri yau pat ba ka ba jukit ka ba juyoi ya ke jing ka ba ki pat ba ki kendu nganget ba ni ka ju ka mensim kan yai don ha ke jing em ke jong pi kan yai don ha ke jing mut ke jing perkat ke jong pi krang ba upat ba belang jong ni ke ri kasi ke jong i unmat sisa ke ta ke jing kerku leng ba ke jing long MP ke jong pi let suk nang ni ai ba ki meeting ke badang sa ke jong pi kan yat ba yat nanti da ke jing yalam ke jong ublei bune cerong bat ngada kerku kerdo ru EP ba penyo ya ke jing job ke mas ngau balang dhar bat ibu ma i ba prestun dan song kibla ai ke jing pen sngau tu akane kapor kublai sibun ha preng ke jing bun kam ke jong pi bila poi ha ke snong ke jong i klalong ke burom nak menta jong i bat nang yai trei nak menta kane ke ri ke ba it ke jong i ki brieu kin kren henrei ki kam ki de ban yat bat ha ke chu kapor ngai kublai ba kitbok warba ibla trei bor ba ban penurlong ya kane program kumne kumba ka kalong ya kinong yalam jong ke NPP baro jong anong krem constituency teha kani kapor nakaliang jong dor par snong apen bana bagani ke jing yalang kalawai tiam tu cerue